tuk chhuanuam ule thlaziang August ni somni sang ni le somni panga ni lai ni ani a Zoram niu si lo ngai thlang u nimin chundar som pani le chan vevel khan pirun liani piluti kum somriat pulal sang leit mau bo kon veng chu an chen nei chunga rong taka tha ani vandoi na tok piluti hi afanu le atupa ne na cheng ni in an chen na in pia huan an neya huana afanu kal hlan chomhalama thil thleng nia ngai ani piluti te hian an in chunga ei chop dor an siama mi pakhat thil lei tumin kongkalawin khar chu hongin thi na boal vek piluti ruang chu amua puana khuin ala oma angong veilama vi ni in ashok dinglama in chis nga vela zawa zai ani bok he thil thleng hi an shat vele mau bok khotlang police le forensic lamin ma an langhala rin hlel nein an rin hlel te hi zon ngal an ni a heng an rin hlel mi pathum te hi man ni in mau bok mi pakhat le loi pu omnia in chal mi pakhat an nia thuzo fia ta na lak mai an ni wangin police lamin an ming tarlan an rem tiri ilawnia thudon ani mau bok atanga thudon danin piluti thattu nia rin ber pakhat chu an veng mi ania kumtling lo ni in tun main piluti hi kutte thlakin poisa lo chu sak to ni nan soi police in an kolzinga hian atel nia soi ani tun thotan ni August ni som pariat sang ni le somni panga khan Assam Rifles chuan an thudon bo zuin zo khothar champhai district Mizoram crossing point 4 atangin methamphetamine cheng nuai sang ni za hu an man thudon bo zuin methamphetamine an man hi kg rukle gram somriat paru karit ni in mum sing sari za sari ania cheng vaibel che somni pakhat nuai sang ni zaman ni in chut ani ruihlawan man hi Assam Rifles hian thuboi bo zui ni theinan narcotic control bureau aizol hena an hlan ani nimin khan BJP Mizoram chuan agriculture director apisa mu in agriculture insurance company te po an biak to thule Mizoram kutna thok tu ten an thlai thar insurance an nei theinana sarkar nen hatho anin pe thu an shil ni in an soi hemi chungchanga hian thu chwa siamin BJP Mizoram chuan tunhaya kutna thok tu nuai somthum hena Union Agriculture Minister Sifras Singh Chauhanan PM Crop Insurance Noya Cheng Vaibel Chesang Thum Zani a release kumsang ni som paruka central BJP in sarkar na chel khan kutna thok tu te ma khwa thir chungin PMFBY Prime Minister Crop Insurance Scheme duang chhuakin kutna thok tu Vaibel Chesom sari pariat vel zetin anbu balte insurance nei turin an ziak luta Vaibel chenwai khat point pariat pathum lai insurance ti tu te hena thlailuman pek chwa to ani anti BJP Mizoram shwai tu te chuan central sarkar in kutna thok tu te puina pek thin PM Kisana in ziak lut to chanpuina lalut lo chungchang le in ziak lut thar du te chungchang an soi ngala agriculture director chuan BJP shwai tu te thuthen chu kutna thok tu te ma khwa ngai taka tian ni na lom thu soin district agriculture office le block agriculture office te chu kutna thok tu te har sana chin fel pui tur le an ma ni pui tura an omreng thu asoi Lai Autonomous District Council Chairman Puti Zakunga le Deputy Chairman PC Biak Thansangin Governor Hena Banan Thelu Wangin LADC a CEM Puen Zanguran Thop tu anei dan fia thei anilo Thotani August ni som pariata Chief Executive Member atana laglu tak United Democratic Alliance try to Puen Zanguran Thop tu anei dan fia tura chundar som panhe chan turin LADC Chairman Puti Zakunga chuan LADC Emergency Session akova Session chan ma hian ZPM sarkar tu ta a chairman le deputy chairman in banan thelu ta ka wangin session kai shwai tur an omlo ani Puti Zakunga chukumin March ni somni parukhan LADC chairman atan thlan ania PC biak thansang hi April ni somni panhi khan deputy chairman atan thlan ani LADC a UDA sarkar piang chhaume ka Chairman le Deputy Chairman an bana wangin UDA lamchuan Governor hena Protem Chairman Ruat Sakturin ngen thwayan tuma Protem Chairman Kaishwaina Hnuaya Chairman Thar Thanna nei alaniang Vaireng te ILP checkposta namdangin buaina an siama wangin MZP lungoilo MZP chuan August ni som pariat sang ni le somni panga zana namdang Mizoram lutum ten Mizoram vaireng te ILP checkposta buaina an siam an du lo takzeta nimina vai lo lutum te hi nidang ayatam fe an ni awangin MZP ngai a thalawa
uluk le huai sen taka che turin Mizoram sarkar an ngen MZP chuan Home Minister Puke Sabdanga a office a mungalin August ni sompriat sang ni le somni panga thojan ni thil thleng hi an soipuya Asamin dan lava an rama ommek te an ho chwa mek hi Mizoramin ator theya wangin ramria sipaile police tamjok duty da turle asamatanga laulu tur te chu uluk taka an document te check tura an du thu an thlena Central Armed Police Force CAPF sipailak chhuan lama dan lava vai an laulu launan theitop a inve na tul thu an thlena Home Minister chuan theitop chwa tum thu le duty po an uluk thu alo shil ani August thachungin mi sang ni zanga somsari pathum hne na ILP pek chhuani in August ni songparia thochan ni khan mi zanga somli pali hne na pek ania August thachunga ILP pek chhwa hi chorwalin ni khata mi za somli borvel zel ani laya nimina mi zanga somli pali zet an lolu thut hi MZP ngai achhalawa tunma tanga nam himna tur MZP in tha lo tho to thin dan angin nam himna tan theito pa chhwale zel dona tunlai boruak ommek hi Mizo mi puite puin ngai vena sarkar malak na le he thila hian beng lo chi ve turin Mizo mi puite an ngen ngal bok ani MZP headquarters sub headquarters le branch then khat po in nimin August ni sompukwa tangkhan ILP pek chhuana a theiang angin duty te an troi om ve ngal ani Assam sarkar in Bangladesh Muslim illegal immigrant an ho chu awangin Mizoram lo tan chuan an chunga eng po thleng se MZP chuan mo phurdon lawa arang thei angbera in thiar filhim turin an sha tira Mizoram namdang vai omte po Bangladesh atanga lo tan le omlo arang thei angbera dap chuak vek turin MZP chuan Mizoram sarkar angen ngal bokani MZP headquarters lunglei chuan MZU Southern Campus atanaram omsa pukpuya Mizoram State University din turin Mizoram sarkar an phuta HNT Minister Dr. Vanlal Thanan hena nimin khan lekha an thelut MZP headquarters lunglei chuan tun din huna aizola zirna in lian bik MZU ICFA University NIT Law College Nursing College Ripans IASE Hindi Training College ZMC Levity College te a omto ti soin Mizoram sarkar in Mizoram State University omna ta na aizola bok muna zong le chu sha thiam har an ti hle ti an soya zirna konga maso narwal khai zo ko om theinan Mizoram State University chu lungleya da an phu thu an soi Higher Secondary School Lecturer Association Mizoram Hislam chuan lung oilo na lantirin tun thochan ni August ni sompria ta tangkhan batch dum man bela wo in thleng hian an beldon Hislam chuan thu chwa an siama an lung oilo na chang an tar langa kumsang khazukwa somkwa pasari nuwa HSS zirtir tu tan direct recruitment nei ani to lo thu te post ruak te regular an ho khawat atul thu te tar langin HSS a contract lecturer te chu hunrei tak thok to le MPSC kaltlanga dan to chan mumal taka lakan ni thu soin contract a thok mek te chu an lu tira dan man anga da nge turin voitam tak sarkar an thlen to thu le mason na an hu theilo chu HSS zirna ngai tha na an ngai thu an tar langa school timing uniform policy le academic calendar te chu education professional le academician ten department chunga ruahman turnia an ngai thu tar lang bokin public opinion poll manga zirna in le thoktu te chungchang chai ani tamai chu zirna le thoktu te tan thil thaber nilawa an ngai thu an tar lang bok ani Chief Minister Pulal Du Oman, Union Home Minister Amit Shah ne na adil, Mizo Chalai Zathum Border Security Force, BSF alag na tur, advertisement na chuak chu lom omati thu soi. Chief Minister han social media kaltangin he thu soin, Union Home Minister Amit Shah ne na angin Border Security Force BSF a Mizo Chalai, mi pazan hi somnga pangale, mai cha somli pangala kani tur chu lom omati thu soya. Advertisement to BSF website da ani ti soin Mizo Chalai tenga event turin adu thu soi Chief Minister chuan India Sipai Armed Force Agnivir lak na hikal puime kani ti soin MLA Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangan avil reng thu asoya
adil tu Mizo thalai sang khat chuang atangin medical paltlang za somruk pathum anom to a medical review ngai be seina sang tak an nei na somthum pakwa anom ti soin sports kwata atangin som pani antlinga medical review ngai pathum an oma an vai an tlang chuan tun aknivi recruitment a Mizo thalai zani chuang an tling don ti asoibok pulal du oma chuan Mizo Territorial Army Home and Heart chu kumin November tha hian mi somsari lak na kalpui ani don atia hen hadil tumtan MYC biak po theireng ani ti soin Territorial Army chu nakum lama po lak be zel thei an be sei ti asoi Department of Personnel and Administrative Reforms DNAR Minister Puke Sabdangan Sarkar na thoka ho tu sang zinga leilung fa te anom tamang lawa post poimo chel turin Central Service lama tan lak thar le zual atul hle ti asoi Nimina ATI Training Hall, Miniko a Combined Civil Service Linthar Tepuala, Administrative Training Institute, ATI Buatsai, Residential Foundation Training for Combined Civil Service Ahonna Thusoin, DPNAR Minister Chuan, Civil Service Linthar Te Chu Anha Du Tok Mailawa, Atop post thenga kai tum tur le chumi ni tura Central Service thenga kai chho thei tura tranlana sale zual turina cha tuna hian Mizoram Sarkar na thok asang lam na chel zinga leilung fa Mizo Direct IAS pakhatma kan omlawa Direct IPS phechu pakhat chia kan neya kumsom thum chungin IPS pakhatma kan thar lawani atia Sarkar na thok sang mo phurna poimo chel top level decision maker chu namdang hlir an ni to ti soin Central Service lama tranlana sale zual turin training atelte afuibok Combined Civil Service Linthar Tepuala Residential Foundation Training for Combined Civil Service buat saya hian mi somthum pali in training an nei don ani Mizoram tlo tu khwalzin pungin kum khachungin mi nuai nga chuangin an ron tlo kumliam ta sang ni somni pali sang ni somni panga chung khan Mizoram tlo tu khwalzin mi nuai nga si ni sangli zasari somriat pali an oma kumdang zonga in an pungani chung zinga mi sanga zukwa som pakhat chu rampon atanga local foreign tourist anni Tourism Department tarlandanin kumsang ni somni pali tanga sang ni som ni panga chunga Mizoram tlo tu khwalzin tamber te chu ram chunga tanga local domestic tourist anni a mi nuai nga sing khat sang riat zariat somsari pathum antling December sang ni le somni pali a khwalzin an tambera singa sang kwa za somthum pani chu ram chunga tanga local ni in rampona tanga local mi zakwa somriat anom Rampon atanga Mizoram tlo tu khwalzin zinga USA atanga khwalzin kal antam bera sangni somni pali atanga sangni somni panga chung khan mi sang khazali somsari pani an oma Myanmar atanga khwalzin local mi sang khazani somni pani ombokin Australia atanga ron tlo tu mi zathum somruk pakhat anombok hengram pathum te hi Mizoram tlo tu tamzual te anni hetila hian Mizoram Sarkara Tourism Department in apom tour guide mi somriat pakwa anom to a chung mi te chu khopui ba ka thingtlang hun sang sanga mi te anni khati zong khatu kin Zoram news kan ti chwa thei ania ngai thatu te chunga lom thu kan soya lo ngai thazel tur le lo like a lo comment a lo share thin turin kan nge na cheu